hofu nami, uthe hofu nawe. Wena lokala mkapini macenzelo natike tindzaba letimnanzi STJ Music Marketing Company ikulethele hashtag sakakwethu nesikaramazi yafula mkapi iyakumema kuJehova kalahlane akabitrayani city lonji kute mculo timbiwe insele tishiya ukona Franz Dlamini Apostle Makulube phathwe kahle zwakhe myeni Thabile myeni Gcina Masuku Make Makulube Khayele Masuku Stanbilo Zwane Nonhle Mthethwa Shibane Travelers Come to Jesus Friday Soto Khayisile myeni Zakhe Dlamini Faithful of God Ministries Insali kaJehova kanye nalamanye lamanyenti tikhulumi ukona Pastor Sikhumbuzo Shongwe Pastor Vix wase South Africa Evangelist Maseko lamgaphi MP Makhosi Vilakati lamgaphi Buchopha Malungisa Shabango lusuku mhla ka 10 November 2018 isikhathi ngu6 entsambama kuthi kube ngu6 ekseni indzawo kalamgaphi eNyanza High School Hall kungena eminyango 20 malangeni wonke 100 malangeni VIP mina nawe sihlangane khona.